اما دک بحثا لشکر روش بکن لشکر روش کو واقعا کو انا کسید بیچه لشکر روش پیشمرگین وانن یان سر بوانن جالیه دنجی پیانکی هیا پیانکی و پیاده و پارتین دنیان ریوبریا خسرن کو باسک سربازی ریوبریا خسر جی حسدیه و تا هزین سوریا دموکراتن اما اینها بحث لشکر روش بکن یان جی پیشمرگین روش آوای کردستان مجور بحث بکن که لشکر روز یانجی پیشمرگین روجاوای کردستان در روز 12 ماه 2012 دهات دامزراندن نوسر به هیزا زیروانی یا حریم کردستانی بود حتی نیکو حیامه که بشرد 3 ماه 2 یا 2019 دا جه زیروانی وقتیان ایدی و دمه بون به هزا که سربازی یا روجاوای کردستانی انا کسی جراگه هاند که لشکرین روش سر بوانن ایدی او لشکرین روش سر به وزارت پیشمرگه حریم کردستانی نما که جبر که سر به زیروانی بو و بنگه دامزراندنا به زیروانی بو انا کسی نراتی سیاسی یا به هزی دکه و تا فرماندهی یا به هزی نده دستی انا کسی دارم بیشن انا کسی فرمانده وانج انا کسی نه انا کسی نراتی سیاسی به هزی دکه یانجی خط و نشان سیاسیش بو به هزی داتینه جد ناو دانستاندن نه دیگل پی انا کداجی انا کسی بحث دکه که لشکر روش چواجه خو بگیره به چه شیوه کی به چه وافگرا روجاوی کردستانی باش که لشکری انا کسی ایدی و که عالی سربازی انا کسی علی انا کسی بخو دیاری دیگه کنه لشکر و چوابنو و چوابا گرم برو روجاوی کردستان ده حزیران 2015 دا به فرمی ایدی اف کدا سر انا کسی و انا کسی جراگهان کو لشکر روش سر بوانن ایدی سر به زیروانی و وزارت پیشمرگه نمان همو اندامین لشکر روش به تمامی پیشمرگین روجاوی کردستان خلق روجاوی کردستانی نه جه اندامین وی روجاوی کردستانی نه جه تو بشیدین کردستانی نینن جه لشکر روش هر دست به شر داعش داجی بجدار بون ده همو شر داعش دایی لباشور کردستان و جا شهید وان هبون بریندار وان هبون قربانی که زیده جدا بون پشت رایدی پشتی ساله که شر داعش جبر کو 2014 و شر کو دست بگیر سال 2015 دیگه تسر انا کسی وان پرورده خو بردوام کرد و دم 2015 که راگاندن در دور 7000 پیشمرگه هبون پیشمرگه روش هبون کو اندامین و هزار روجاوی کردستانی بون افجه کردن روجاوی کردستانی به تاتی پیک هاتنه که 7500 کس بون دم کو 2015 و دمیات راگاندن لیف هزی حتی نهاجی خواه پاراستیه و هر تی و که هزا که سربازی روجاوی کردستانی تی حسبانده لین ها دانستاندن لسروی که هنه که اف لشکر روجی ببا بشک حسده یعنی بشک سیستما سربازی یا روجاوی کردستانی و ابنافچین دبن دستالات ریوبریا خسر دانه نه دنوا دانستاندرین انا کسی و پیانه کده اف مجار و که کو یک جبر بس انا کسی گوت هینو مدس به نکریه و که قونا قاسم لی اف مجار نه مجار که کو در روجا ودایا گرک رکفتن ورا کرن که پیشمرگه روز چوا دنا واسه د جه خو بگیرن جبر کو انا کسی دی بیجه دوی تایبتمندیا پیشمرگه روش هبنیان لشکر روش هبه هر وصل هر یک جوان نابه اندام انا کسی و که یک جشاروان انا کسی بیت حساب کردن انا یا حسدی بیت حساب کردن انا کسی دی بیشه دوی تایبتمندیا و هبه دنوا حسدی ده حسدی عالی دنیه لشکری لروجاوی کردستان هزین سوریا دموکراتیک حسدی کو اف کنگی هاتا دامازراندن در روز 10 ماه 10 یا سال 2015 او هاتا دامازراندن انا کسی جکی جان هزام پیکته پشتی شرین گران پیک هات جبرکو و دمی شرین گران دیگل داعشی هبون اف کی بون اف یپا گیبو یپا جیبو یعنی کنین پاراستنا گل و یکنین پاراستنا جنه دیگل هف پیمانیا عربیا سوری دمکو اف هزبیکات 2 سال بو شر هبو لروجاوی کردستان شر داعش دهاتا که شر گروپ چگدا دهاتا کرن و دم شر جالیه یپاگی و یپاجی و دهاتا کرن پش رایدی کو شر گران چه بون هف پیمانیا ناو دولتی در واس روجاوی کردستان بو امریکا سرکشیا و پرسکر ایدی اف ناو هاتا گورتن بو انا کسی دل ناو انا کسی داجی همو اف هزات کوم کرن و که پیا یپاجی و هزین عرب جتی دهاتن کوم کرن نه انا کسی لخوای گرتنه اویزن کو هفمانیا عربی یا سوری دناوا انا کسی دانه اف کنه و دای اپراسیون
ڤۆلکانە فراتێ هەیە و سەنادیت هەیە کو ئەو ژی ئەلڤیەت الجەزیرێ ئەو ژی کۆ لە جەزیرە ڕۆژەڤایی کوردستانینە دەگەڵ بەشێک دیکە ئەو ناوچەی کو عەرەب تێدا دەژین هێزên سوتۆرۆ هەنە کۆ شۆڕژگەڕێن ڕقایەنە ji ber ku dema ku şer hebû her yek ji van hêzan hebûn pişta ew hêz hatin komkirin di nava Hesedê de Şemsel Şemal jî heye ku ev jî lîwaya tehrîr e hemû ew hêzane di dema xwe de hatibû damezrandin wan şer dikir beşek wan şerê hikûmetê dikir beşereke wan şerê Daişê dikir lê piştî ku êdî hevpêmaniya navdewletî Amerîka serkêşiya pirsê serbazî û şerê Daişê kir li Rojavayê Kurdistanê hemû ev hêz hatin komkirin digel YPG û YPJ wan encûme enekes Hesedê damezra ve te hêzên Sûriya Demokratîk. Li gorî hejmarên ku hatine ragihandin endamên Hesedê ve te hêzên Sûriya Demokratîk 94,000 kesin. 94,000 leşker tê de hene. 22,000 kes ji van ji YPG ne YPGya ku bingeha Hesedê ye yekînên parastina gel 7,000 jî YPG ne ku yekînên parastina jinê ne hêza jinan e di nava YPG de ku şerê xwe dikirin berê. Hêzên din ji pêkhateya Erebin di nava Hesedê de Ereb û Suryanî û pêkhateyên ku li Rojavayê Kurdistanê ne û li navçeyên din yên dibin kontrola rêveberiya xweserdana hêzên Ereb û pêkhateyên dinin ji van jî 65,000 leşkerên wan hene 65,000 şervan hene. Ev hêza serbazî ne şer dikin şerên serbazî dikin lê ji bo asayişa navxwî jî hêzeke din heye ji bilî van hêzên serbazî asayişa navxwe ya Rojavayê Kurdistanê û navçeyên rêveberiya xweser hene ku 25,000 endamên hêzên asayişê jî hene ku hemû behevra manzûmeya serbazî û bergirî ya Rojavayê Kurdistanê navçeyên dibin kontrola rêveberiya xweser da dikin. Niha dixwazin vê yekê vê manzûmê berfirehtir jî bikin. Leşkerên rojî bi 7500 pêşmergeyên xwe ve bibe beşek ji vê manzûmeya bergirî ya Rojavayê Kurdistanê û navçeyên dibin kontrola rêveberiya xweser da lê niha em jî taza destpêka danûstandinê ji bo ku ew bikaribin vê pirsê yek alî bikin heta ku bikaribin bi hevra Hesedê û pêşmergeyên roj bibin hêza Rojavayê Kurdistan vê cebiher navekê be ew bi xwe dizanin desteya bilind ya siyasiya Rojavayê Kurdistanê dizanin ji ber ku rêkeftinek hatiye kirin ku peyanekê û enekesî bi hevra desteya bilind ava kine vê biryarên xwe bidin.